Male cái chân quá mà bana right cái right thì thế te bana cái quá mà cái tin con en chagor cái tok linglis cái tin con en chagor cái tok nat gor con bana dan ngi cái chân quá mà ne ried me mishale anyway molode e changa janino ki e changa no di lar anyway kana redo din mishale nevertheless ama kana anyway kan kariet at chat la chat kana long mishu gujika la gwaren ke liu man ta danan la jodien ki la dan let kana akel bi ngaje no mishawe anyway ki nevertheless bi ngaje no mo lu dan riet kel mo no e changa jani no kam ci konen gwasa me changa jani no rieda do dien gwasa me man ban writing rieda chal ka but na me chal but kana however ka tuglin lis mi cho but ki however ka tug no lu no dung niu ki ajen dung niu but de lar however kana badame kan dangraw chat ken lo ka kel mi shi banen bi ngaje no de chorba en wona however ka tok linglis nyo da gano de ka ngai kan te tin o chat ken no ried banoten gwasa me ried sha lar I think kana in my opinion kan ke ried chat kan ana de lar nene re sharada I think ki men chara ana de lar en men chara de lar no en men chara I think ke in my opinion kan daro ke ried chat muraji de lar in my opinion ke de lar I think ko tam ko murai ko lar I think de waja ke chara ja ena de lar no de lar re sharada na me akel mugoro de ngach ried dien banoten gwasa me michalele also to kon ke also me kana moreover kan chat kan long diga jiga lo kan ke chat also melode mani milar jeno menengak chit ka gwad me de kon lar no na galwak chol kana galwak chol we mane galwak de lar no de ngaje no lu also moreover no lu nin kele mane bane ka jariya da lat kon gwad me chol we chu mane galwak de lar moreover ki also ried ko ken kon baro iten gwaz me chalel therefore ki so therefore kene so gwama de kon en gwad me therefore kene so kan karier cha de lar ke kujemo therefore ke kujemo ano menen yana gwad de lar ke kujemo ko shat ke de therefore ki de also ba no da jilwak ried dien baro iten me chalele en gwad me en kana in addition kana washat kan en de lar kana mi mad duoten ki mi mad mu dienten de lar kan en kana chol kana galwak kana chol in addition galwak de lar no la in addition me kana jen en kan dial chala do kana shat kan ku mo de ngaje no en mi ndoko mo de use ka rawti de je use lo shat kana lo mara dien gwad bu ko right en majalele important kan mishal crucial chat ka important muloda luang da antikeji ki bom do orga ki luang da antikaran de cholo bom ran ki de larbondo na me bume it is very important riedo dien nandi ngaj ke important mishal crucial na lakan jengen crucial and important chat ka riedo kelmon luang do orga luang antika do kim lar jeno this is very crucial ki na me take a lot ki na me take a bomb chale luang de kon kana luang riede jagwaza me mi chai jogo no ki joran make sure ngulo demo make sure kan ensure kan chat kan make sure de larno gore en wo bielat lam gore jeno dor bielat ran jogo make sure ki gorno biela ladno mo gorno bielat kene ti ka de nyoko mi guji ka nyoko do dan guji no de ka ngai keje
bi chu gor no jin bi nyo ka nasen ko ken kariet mi kon chan right tin ga jan gwa sama chu ko right kariet nyam gwa ma la shet ke anyway chu ko right ke ku anyway gwa mi amuluno changa jani no chu ko nyo right ke nevertheless changa jani no lon ken chu ko nyo right gwa ke bat dung niu however ba lon dung niu chu ko nyo right ke I think re sharada ke man shara chu ko nyo right ke in my opinion muluno ba re sharada ke man shara ba ke chu ko right ke also ba mani ke shu mananga do dan li lar ge also chal ge bono morava ke kuje mo bi gorum to ko ken bi ga therefore kene so jena ke lo ke kuje mo and kene in addition lo ne kene important kene crucial long dora la long dan to mo make sure kene ensure lo no gore and will be la let ki jangne ko bi tu ko no ki bi jaga bo gwasda kan rieten kon en goro de tiam ye jan gwasme abi gorno jin abi nywa na tin ko ken ko bi roinden kon de lat ka tungne na bu ke kulangaj ki brod ni ke tin kon den de tok de ngai ke jam da je lo ka tok ling list ka da je lo ba ka tok ne internas en ban je ko do den bi ate kamal